Yeah, yeah. As you can see, ngola ka siyandane. Tanajim shibona kwana. Leri padre agian leri. And then this other one. Tanajim shibona kundrevelo kamberia kuria kunkore ne. Yeah, and this side we are now. So obvious as you can see now, a board already gone. No? You come back here, so that jika that side just where what are the developments? As you can see, if I am board here, and then jika ingena yala this side lay, so jika yale. Tanishim shuana. Oh, hana kam kuwa koma povo and stuff like that. Esir jika yala, and then from this side. So say na board tanishim shuana ko say inga kona this side. Eda ikate nila. So we can combat this side. Look, we're gonna see an airport. We're gonna this direction. We are now. We are now. So let's get a shot. Let's see the long distance. That's why I walk in, and then go by zoom in. That walk in nearly. But then come back. I so look in Aroko. Inga tingo fungare. History nda zama kuban kani ishalok seki. It's nala side rala. Yeah. Yeah. Haruk fambe na swish. Hakusuka la tani shimshonako la ngana body la isuka kona just mukota kushona it's basically a continuous street famba straight yeah hakuhlokuna ground ya kahle ni vona yi ri clean kwala side loko mkhamia kwale airport ya vona ka loyi la ya sungula ku yi vona ka nyana maswo hatona ya the pole sungula ku yi vona on your left lero ku hi mapatu lamambirhi lama ya tirhisa lera left la as you can see so hi ku kahle ni vona na ground leyi ti komba yi ri clean kahle as you can see swi nga va kahle for development ku ya mahlweni yeah yeah as explained hi tshika patu ra right hi teka ra left hi leswi hi nga ndlisa swo loko ze hi jika la hi nge hi koti ku vona le ndzhaku but and overall as you can see hi va hi kha hi suka le hi ba straight hi fambi patu ra hala ka left hi nghena ra left yeah hi kota va hi kha hi nyika history soon mara ni ngo tshinela nyana because I'm already like a hi tshame hi so hi nga tshinela nyana before hi endla history yeah so wow fikini in other words tala leswi swi vonaka so yona inani building ya airport hi ngo va hi kha hi hlaya na mahungu lama nga kona so as you remember guys a hi endlile an update like hi kombisa ku va gali va fike va opposa mhaka leyi so ha swi vona ku hi mpela a va lavi ku endla construction a va ready tani leswi mi swi vonaka se ku ri ku tlulatluriweni because construction a fike yi sungula hi ti 1 ta June but se ku na tinyimpinyimpi a swi le ku endleka sure vona mhaka leyi so vanhu vo tala vhele tani kha nhlana hungu rin'wana la a va kha va swi accepta ku fike ku va na construction including hina vo Master T ku nga ri kule ngopfu la na la somewhere around the end va kombetela kona ku na graveyard kun'wana kusuhani la vona mhaka leyi so yeah a swi approve-isiwe sweswiya I'm not sure why lenta yi approve kusuhani na graveyard but leswi a swi endlise swona so yeah so since vanhu vhele vanhu a va swi accepteni but ku ya hi xiviko laniwa ndhawu leyi ya airport leyiwa a yi occupiwe hi nani hi va ka Maboko khale Maboko Basopa Mphumbeni hi more ta disturb hi ta va ni tshinete normal hi vona va yi occupyini ndhawu leyiwa originally a swi kha swi vula hi damba vakhegula swilo leswi yeah so ku hi yena i kombisa ku Maboko va fike va lova hi 1969 at the age of 90 ne yeah so when Gazankulu government proclaimed the site for the construction of an airport in 1981 ku consulted va ka Maboko family leswi nga kombisiwa la so na vona hi van'wana va vanhu lava of course va nga against swona hi ku ya hi xiviko la and stuff like that vona mhaka leyiwa so that's why va ve na concern yo why la vona va nga consultiwanga loko se fuku ndliwa the airport ma yi twisisa nyana hi tin'wana ta issues leti nga va kona na vona a va ri consent ku ri why va nga consultiwanga no yi kha yi endliwa vona mhaka leyiwa so yeah so airport leyi of course has been in existence since 1983 and the original vhele a yi tiviwa as Giyani Airways yeah of course laha is operator hi va Bantu investment and stuff like that vona mhaka leyiwa yeah so the main reason emasunguleni yo ndhawu leyi why a yi ri kona la a yi endlile ku va yi transporta swilo swa ti-farms and other general
products from Guyana to the international market. So reason yi va yi ri kona Guyana airport la generally initially a yi transporta swilo swa swakudya as you can hear kwalano swi le ku twisisekeni hi leswi original a endlele swona airport ya hina kha ha fika tanihi swi mi swi vona hi leswi a endleliwa swona wona mhaka leyiwa so va gali vhele mi swi voni va release statement la of course va nga fika va against launch leyi vhele a va ku nga consultiwangi i tindlela ta straight ku hi vo loyi khe hi langutisa ku hi vo ve ra consulta tindlela ta straight but ha swi vona ku a ku ready ku va ku buildiwa va ri serious ndhawu yi clean you can see in overall the area is clean a swi ri serious swinene ku yi kota ku va yi sungula yeah so swi tanihi sweswo of course like already like a hi hlamuserini a ku continueni without ku endliwa proper consultation and stuff like that vana mhaka leyi hi ku ndhawu leyi vhele i ya state owned like ya tiko a ko va ya munhu njhe hi tin'wana ta ti-issues of course leti nga fika ti va kona tete and stuff like that so hi ngo tlula swin'wana a na hi hlamuserini ku vhele va gali na department of transport a va fika va against swona since like a swi nga approve in a way so already guys a hi fambini ku ya le la other side ni ta vekela a link on top comment for lava a mi nga tshami yi vona because already a hi tshame hi and stuff like that ma vona ya a hi tshame hi nghena ta so ta vekela that other link ayi so ni ta vekela that other link just mi kota ku vona ma vona so ku hi another point here ngo hi cheka na swin'wana la okay I think in overall like hi va hi endlini leswi a hi lava ku cheka swona like even the history na short history nyana ya leyi ni nga vona hikwala so hi yona Guyana airport la yi fike yi develop but tanihi swi mi swi vonaka a hi le ku ndlula a ni te na ku ta hi nexe ku na swo ku na switoritori swo tala se la ka master T hi ku vhele hi endla swilo swa straight I was like hayi hi tata for real just to make sure ku hi ta confirm swilo swa straight leswi nga valid so himpela hi leyi ndhawu a ku le ku endleki nga nchumu ende na loko ni kha ni hundza lava vuhosini nyana la ni twi ku na ti-meeting so ka ha na ti-meeting at this area yeah leswi nga n'wi ndlizeni ka swona sweswo and overall leswi ndlisaka swona ka ha na ti-meeting just ku swi vona ku ndlisa ku yini hani ngo tshena na sayiti ra halama a ku ri ku tlilina tlileni tani swi mi swi vona a ku ri ku tlilina tlileni se a ku ri a swi ri serious a swona ku na difference this time around in terms of the area ku ri ku tlilina tlileni ku kahle so ni kha na ku langutisa na mina so unfortunately ve ra ku followangi tindlela ta straight hi ta swi vikisa swi nga xiswona so ku nge develop-i wona mhaka leyiwa ku tlhela ku na yin'wana item hi nga va ku hi yisini na okay so of course another aspect vhela ku ri yaleyo ku a ku ve na agreement from Maboko family ku ndhawu liya a yi nge hlaseriwi like yi nge susiwi ya graveyard ku na graveyard kun'wana kusuhani kun'wana kwala ni nga kombetela kona a ku ve na ti-agreements to fana na teto ku that graveyard a yi nge susiwi cancel njhani I'm trying to cancel so yeah so hi yo ndhawu ya kona le tanihi swi vona yo yikulukumba na loko hi languta we can see ku it's huge yeah so a ku ri ku tliliniweni tanihi swi mi swi vonaka sayiti ra hala already a ku ri na progress yo karhi so hey ta ha ta vuya kona ta ha ta vuya guys ta ha ta vuya and another issue vhele i timhaka ta land a ni kha ni vona mihisa un'wana ka TikTok no rivala vito ra yena kha hlamusela timhaka ta land la ku ri in terms of ndhawu loko ku ri ndhawu yi fike va ya ri international for real ku tata airplane tikulukumba swinene yi fike expandiwa even runway yi fike expandiwa and loko yi kha yi expandiwa hala masunguleni a kha kombisa ku na grid line like tintambu ta gezi hala masunguleni loko hi khi hala
ka left ku hi ko la swi nga mekaka sesi ku yi expandiwa kona sayiti ra hala tanihileswi mi swi vonaka a ka ha na space hala a ka ha na space ku ya sayiti ra so hi leswi ndhawu yi vona ku a yi ri ku inaniwini like how can se ku ri ya se a yi cleaniwini on a huge scale ya hala makumu tanihileswi ni nga vula ni nge yi le n'wemulawa ku ya vona ku fika le makumu le ni ta mi vekela e link ni tshame ni endla e vlog ni ya le makumukumu le yi kona to be specific ku laha a na have hi khe hi endla content yo karhi leyi a yi nga fambisani na ephoto ngopfu so i ngo tima volume i vona video yi ze yi famba yi ya fika kwale makumu le so another thing vhele vhele a ku na fence la hi swin'wana swilo leswi of course swa ha fike swa ha develop-iwa ku ha fence se ku ya le ni tshame ni ya le lava nga interested a hi problem ni ta vekela e link on top comment vhele vhele a content se yi hundzeriwini liya ku to ku timhaka to mi inana laha ntsena mi vona e video mi vona ku a yi endlisa ku yini so railway yikulu kumba then hi maintenance yi komba yi ri kahle ma vona like even the condition yi komba yi ri kahle hi ku vona ka mina hi ku vona ka mina yi komba ku ri kahle even the condition wa sungutana na swikhova va ta ni dlaya n'wanango se va rhumela na swikhova n'wanango ya so hi yona le yeah, I think so ta hi swikhava tanihileswi swi nga vula ku na graveyard hala ka left nyana hari so ya ku ya hi mina ni twi na ku since a ni nga ha ri awe hi swona but loko se ni swi tiva ku ku na graveyard on the left ni twi na ku a yi nga ndhawu like maybe a yi fike yi muvhiwe original yi ve yi hala ngopfu and still loko yi ngopfu hala ku na grade line hala ntamu ta gezi and stuff like that which becomes a problem again but hayi tanihileswi mi swi vonaku ndhawu yaleyo you can comment below ku mi twi na ku way forward hi yihi a ku lava ku nghena a private company and the obvious there is a reason wa ku nghena a private company swi endlaku like hi sayiti ra timali swi kota ku olova nyana ma yi twisa nyana swa olova loko ri private company wa vona nyana so loko mi kuma ku se swi nghena loko yi nghena through the government obviously I think the mhata sweswi ku ya va boha ku humesa timali to tala swinene I think leswi va chavelaka ngopfu so yin'wana aspect leyi fike hi langutisa vhele vhele hi yo yaleyo a swi endliwa in terms of farming ngopfu so swi vula ku loko ku ri yo tlhindliwa like a hi khe hi swi tiva ku yi ta va yi kha yi ri focused ngopfu ka timhaka ta farming than ku va hina hi khandziya ve le giyani hi ku inani phela ticket price ya durha ya aeroplane mhani na ku hemba a na ku hemba ya durha swinene na loko hi khe hi languta vhele vhele ku giyani vhele vhele a develop area ya ha ri hansi nyana so u nga kuma ku only few people va kota ku va va afforda ti-price ta mathikithi mi kuma ku still loko se hi khe hi languta ka aviation yi nga vi yi kha yi inana yi develop-a in a way hi ku twisisa ku koho mavonelo ya mina mara ndhawu yale ma yi vonaka yi kha yi tlilina so yeah in terms of vanhu vo fana vo ZZ ku va va kha va transporta swakudya yeah I agree ku it can actually work in that manner hi ku twisisa ka mina yeah it can actually work hi ndlela yaleyo hi ku twisisa ka mina yeah but swo transport a hi rhwele ni ntiyiso guys thikithi ra durha thikithi in over ri va kha ri durha a hi kani ti-distance but ri va kha ri durha ri nga costa maybe vo ma-1000 so kala i ya Joni so vanhu vo tala lava va giyani va ta hlaya swona since vhele se hi tolo na tilifiti a hi vula le ntiyiso guys a hi vula le ntiyiso hi tolo na tilifiti a vo tala va nga hetelela va nga khandziyangi like in terms of ku travel maybe kumbexana swi nga maybe in terms of tourism I guess naswo swi nga tirha like vana va hamba va ta la ya swa trip I guess swi nga endla hi swa trip vana va hakela va ta khandziya xihahampfhuka kwala kaya ya naswo swi nga tirha I guess but the most important thing ku nga ku ri mhaka yo ku transport-iwa swilo easily tikhampani ti transport-a swakudya easily swa chipa loko swi ta hi aeroplane and stuff like that I guess so hi ndlela yaleyo swi nga endla hi ndlela yaleyo so I think guys we are done sweswi ko ku tlhela tanihileswi ni nga hlamusela graveyard yi kun'wana hala ka left i graveyard like a swi necessary ku ni nga le
loko yin'wana maybe ndhawu yi ri different, so a ni voni swi ri necessary ku ni ya komba masirha leyi swi somehow nyana ma vona nyana. So ya hi leswo guys hi yona airport ya hina leyi tanihileswi swi mi swi vonaka a yi ri ready ku develop but ka ha na tinyimpi tikulu. Kwala ni yime kona laha khoneni laha ni kha ni kombetela bodo ku na yindlunyana leyi nga kona laha yi nga pendiwa laha hi kona kha ka ha khomiwe ti-meeting, so ka ha ri busy swinene. Hi swona ya se movha laha huma kona kona e graveyard side ra hala humaka kona. So ya hi leswo guys, I think we're done. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe ni ta kombela mi tika subscribe ho tlhela hi ndlela leyi building leyi a hi vona ya ni lahla fonini yi kwe ho liya leyi hi sukaka ka yona leyi, so ho tlhela hi ndlela leyi hi leswo.